Srbija spremna za doček nove godine. U Beogradu ispred Skupštine Goran Bregović, Marija Šerifović, Ana Stanić i grupa Vrelo. Na Kosovu bez organizovanog dočeka. Nova godina stigla na Novi Zeland i u Australiju. Posle jučerašnjih sukoba u Kosovskoj Mitrovici, danas mirno. Albanci osumnjičeni da su nožem izboli 16-godišnjeg Nikolu Božovića, studenti iz Đakovice. Prioritet u 2009. prebroditi krizu, poručuje predsednik Tadić. Enter istražuje koliko poznate ličnosti imaju talenta za rad u informativnoj redakciji. Dobro večer, poštovani gledalci. Hedovi, 22 časa. Vlada dala više od 19 miliona za opremanju... Idemo izbili, to je još jedan. Test. Pričati Kosovo. Piše Novosadski dnevnik. Ovdje imam nekog direktora kosovske policije Šeremete Ahmeti. Pletrese. Petlesere. Pretlese. Dobro večer. Moje ime je Oliver Jakšić, a vi gledate posljednji presek na Enter televiziji u godini koja će za svega nekoliko sati biti iza nama. Dobro večer još jednom, ja sam Dragana Savatić.